Hei hi All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu CVL ruata. Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 shikai somruk pakhat mu chua anni. Kumin March tha atanga vokpur hileng tharlea nimin thleng khan vokza sari somsari athile to. Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian ni thum cham turin Gujarat apandon. Ukraine chuan G7 ramta chu US dollar tluk le ding on somnga chanpui turin angen. Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 shikai mi somruk pakhat mu chua anniya. Shikai te hi rapid antigen atangveka mu chua anni. Nimin khan Mizoram puma sample za somli pani endik aniya. Endik atanga shikai mu chua hi za somthum panga point pani paruk anni. Shikai mu chua tharzinga somni pakhat chumi pa anniya adang somli chu meichia anni. Mihring sang khazela shikai mu chua to za chu zani paruk anga chut aniya. Mi nuai khazela COVID-19 wanga thi to za chu somruk pani anni. Kumni lai shrilenga wanga lom thei ani tolo nuwa nimin khan Mizoram puma khen bea a oma thana changalali suwa Krista thole nani Easter chu hlim takalom ani Jingkhowar lima Salvation Army Band Party 10 Aizawl khopuya mun rang le Mizoram kho ranga athole ta ti hlari moin anrema Presbyterian ko ran tual chung ko ran engamoza chuan ni chua rualin biagin kota le munrem changa pathian biagin khom anbuat saya Chohmalama biakina thole na dipual in khom awma in khom bana thingpui ruai buat sain Easter artuinen hlim taka hun man ani Catholic ko ran chuan pathian biakin khom le thole na dipuala in ti hlimna hunatan an manga tual chung ko ran then khatin ruai nen an loma Catholic tual chung ko ran then khat chuan Nizam Khan bati chit en kenga kongzo an huai hot ani District rang po kumni nuwa avoi khatna tan Thina nia isua thole nani chu lim taka lom ani Nimin chohmadar som pakhat atang khan sia ha DRDA conference halla Mara Autonomous District Council MADC in thana mantur electronic voting machine EVM endik masaber tran ani EVM endik na hi nithum chung kalpui tura ruam man aniya nimin kha ani khatna ani EVM hi sia ha khopuya za somli athleng toa uluk taka endik vek anianga hemizinga somriat pakhat hi polling station somriat pakhata man anianga somnga pakuata chu thawenga tan zuwa ani ang nimin EVM endik na khan political party rang IO te antela mokpol te pon hoi hot ngal bok ani meininga vote thak tura ruaman MADC in thanatan hian mi somriat parukin chu tumin ming an peluta An nomination le khate endik ani nuwa nol an omlova voin chondar thumthleng nomination nu do theina hun pek anni Kumin March tha atanga Mizorama African Swine Fever ASF vokpur hi alien tharle awangin nimin thleng khan vokza sari somsari athile to Animal Husbandry and Veterinary Department how to ten atanga thudon danin nimin khan Aizawl districta darlon khuwa vok pariat athia Sakordaya vokpahni athiboka champhai jotlanga panga champhai electric venga pakhat athiboka nimina ASF pulhria wanga vok thija chu somparuk ani finfiani loma se ASF vok pulhri niarin helwanga kumin chunga vok thija chu zami panga atling to boka vok pulhridar ven atan vokza somni pali suat ani to bok ani inrini khan TKP jotlang pastor bial TKP coordination bul tumin civil hospital Aizawl tan thisen unit somko pathum anpeya mipa somriat pangale meichia pariatin anpeni General PYD Mizoram UPC point Zoram Medical College Blood Bank tan unit somruk pahni anpeya mipa somnga pasarile meichia panga anni nimin pia vekhan K3P scholarship marveng bialin marveng hola district hospital tan thisen unit somruk pathum anpeya Thisen petu teimi pasomli le meiche somni pathum anni Inrin nitlaya kolosib le ache vel khorang ranga thipui tle khan hria theichina in zani somnga pakhat atichia in somthum pakhat chu luazui tlak lo khopin alen chia ani thipuin chena in ati chia ta chu nimin khan Minister of State pukelorin lian chuan ahmuna atloa tranpuina om thei ang ngai tu sak atum thu soin khorang ranga VC le tlom ngai poltenen in chia thom thadan tur le
malak dan turte an soi ho ngala minister hian VC te hena na tlanga thok chuak te thing pui sen so tur poisa fai a hlan ngal bok ani mabit district po in rin itlaya thina takte khan in som paria ta ti chia chung zinga in li ta chu thi hian a chem thudar veka adang po achunga hlip hlom bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian ni thum cham turin Gujarat apandona voin vek hian school tana buat sai command and control center Gandhinagarami atloang naktuk tholeni khian diodar banas kantha banas dairy shankul atangin masona hatho tur project engamozat lung aphumanga Jamnagara WHO Global Center for Traditional Medicine din natur lung aphum don bok ani he huna hian Mauritius Prime Minister Pravin Kumar Jagannath le WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus te antelanga Prime Minister chuan lo nei le ranvul chungchang tangkai lo nei tu te tana chhor tur Banas Community Radio Station a hong bokanga he radio station hi thingtlang khoza saria lo nei tu nuai nga chuangin an chhor phadon ani Prime Minister chuan ni lai ni khian Gandhinagara Global Ayush Investment and Innovation Summit a hong don bok ani Union Minister of State for Finance Dr. Bhagat Karat chuan Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY nuaya ham thana dong tu tan bank account vai bel che somli panga hon sakto ani thu asoi Dr. Karat chuan heng bank account a hian cheng vai bel che nuai khat singruk sangriat da to ani thu asoi bok Union Minister chuan heng bank account hon sakjinga za somnga paruk chu meiche account ani thu asoya he scheme ina tum chu bank mail thriat lote mail thriat tirte sum wong thalote sum won thatirte sum ta chamte suma chom dolte ngai saklo ngai lote ngai sakte ani thua soibok ani Dr. Karat chuan he scheme noya hian account nei tu te hena rupee debit card vaibel che somthum pakhat point paruk pek chhuwa ani to thua soibok Mauritius Prime Minister Pravin Kumar Jagannath chuan India ni riat cham turin nimin khan Mumbai alo thleng Mauritius Prime Minister hi Narendra Modi somna bo zuya India lozin ania Jagannath hi anupui Kotiba Jagannath le Rampalaiten antroi om ani Mauritius Prime Minister hi April ni sompakwa khian Jamnagaranga WHO Global Center for Traditional Medicine groundbreaking ceremony atelanga ni somnia khian Gandhinagaranga Global Ayush Investment and Innovation Sabita atel don bok ani South Africa KwaZulu Natal KZN tuilian awangin Mizo chuang anthi tuilian in bungrua ti chiat lutzong chu dollar makta duai zaruk somriat pali point panga pariat hu ani KNZ province thunei tu te soidanin mibozon na thomek alania tuilian hian mi sangtel chena nei lovin aum tira kol phethale tuilak ati chia a Africa longcholna hulumber pakhat Durban po ati boi hle ani he vanduain awang hian President Cyril Ramaphosa an Saudi Arabia tlo atumpo ati khotlai pha ani Ukraine chuan G7 ramta chu US dollar thluk le ding on somnga chanpui turin angena hei hi tharuk lo omle tur chin atana indo sen so khu na tura apung omlowa pek tur nge ti ngai tu mek ani Ukraine President Economic Advisor Ole Ustenko chuan an deal na hingun taka ngai tu mek ani thu National Television kaltlangin nimin pathian ni khan asoyani Chanchinthar puanti top main Chanchintlang pui Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 rikai somruk pakhat mu chua anni Kumin March thla atanga vokpur hileng tharlea nimin thleng khan vok zasari somsari athile to Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian nithum cham turin Gujarat apandon Ukraine chuan G7 ramta chu US dollar thluk le ding on somnga chanpui turin angen chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani